Residents in shock are asking why. I got married this year, says Yahya Lahwel. What did I do? What have we done? Harakanuna nababwiye yuko nge ntizera ko koko Mossad yabitaramenye ko Hamas iri gutegura kiriya gitero. Mossad igombe kuba yaragiyeyo ikoshya Hamas iti barasinziriye, nta kintu bafite, nta kintu bariho, ntago babizi mugabe igitero. Kandi Hamas mu bintu yatahanye cyagiye ku isabato, yatahanye iminyago myinshi, donc hari abaturage benshi yafashe bunyago, yafashe nka hostage nyine b'intambara, irabatwara. Israel irabizi ko ari abantu bayo Hamas ifite, kandi Hamas yabibwiye iti twebwe turi ibyihebe, anytime uragira inzu uhirika iri hano muri Gaza, umwe mu bantu bawe turamwica, ntago twita ngo n'umusivile cyangwa n'iki arapfa. Israel irakomeje rero iri kuzihirika, ubwo bivuze ngo n'abaturage bari gupfa. Abakurikiye Bwiza TV mu bice bitandukanye murimo ndetse no mu mirimo itandukanye muri gukora, reka mbasuhuze kandi mbifurize ikaze, bahikaze muri iki kiganiro tugiye kubanamo. Akaba ari ikiganiro mugiye kuba muri kumwe nanjye niyo nsenga Shadraka, aho tuza kurebera hamwe ikibazo gikomeye. Akaba ari ikibazo kijyanye n'uko isi iri gufata ibintu mu buryo ntekereza ko atari bwo. Ndaza kubaha ingero zanjye nuko mbitekereza, ariko namwe ndashaka ko munsangiza ibitekerezo kugira ngo dusangire ibitekerezo twumve neza ikintu isi iri guhura nacyo muri iyi minsi, tunarebere hamwe niba koko uko ibintu biri kugenda ariko bikwiye kugenda. Muti rero impamvu uzanye iki kiganiro ni iyihe? Ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2023 mu gitondo cyo kuri uwo munsi, kugira ngo mbibutse neza nyine uko byari bimeze mu gitondo cyo kuri uwo munsi, nzi ko mwese mwumvishe yuko mu gihugu cya Israel haramutse intambara, akaba ari intambara yagabwe cyangwa se yatangijwe n'ibyihebe bya Hamas. Ibyihebe bya Hamas ni mutwe w'abisilamu, umutwe witwa Kisilamu, ariko ni wo mutwe uyobora buri igihugu cya Palestine, akaba ari umutwe ubarizwa muri Palestine na Israel ubwabyo ni ibihugu bisanzwe birebana ayingwe. Kurebana ayingwe kwa Palestine na Israel ni ibintu bikomoka mu mateka ya kera. Palestine ivuga ko Israel itakaba ifite ubutaka hariya, ariko Israel nayo ikavuga ko hari ahantu hafite gakondo ho isezerano byo kuva kera mwiremwa ry'isi, ibyo bavuga bakabishingira kuri Bibiliya. Ayo ni amateka manini, ndatekereza ko hari abantu babizi kundenza, ahubwo nanabaha ikaze kugira ngo abantu mwumva mufite amakuru mwadusangiza neza ku nkomoko ya nyayo y'intambara iba hagati ya Palestine na Israel. Mbahaye ikaze kandi mbahaye karibu, mwemerewe rwose kuba mwatwandikira mukaduha nimero zanyu tukabahamagara kugira ngo muduhe amakuru n'amateka arambuye y'ikibazo kiba hagati ya Palestine na Israel mu buryo ariko bw'amateka, kuko ku buryo bwa politike bwo turabibona ko haba harimo ruhande rw'abasilamu ari bo b'abanyapalestine ndetse n'abira bihugu nyine bishyigikira Islamu, hakabamo na bari abanya-Israel, abasilamu bo babita ngo n'abazionist. Bari abazionist rero abasilamu ntago babemera, baravuga ngo n'abakristo n'abakafiri, bakabinyuza muri ubwo buryo bw'Imana, ariko mu buryo bwa politike babanga ko Israel ifitanye isano na Amerika. Nibyo bari abanyapalestine rero babibarakaza bakabyanga, bavuga ko kuba Israel ituye hariya kandi ifitanye ubumwe n'umubano na Amerika ari ikimenyetso cy'uko nabo nk'abasilamu batumva neza logique za Amerika ndetse n'iz'abakristo bose, bivuze yuko nyine baturanye n'umwanzi. Nicyo rero kirakaza abasilamu mu buryo bwa gipolitike, ariko mu buryo bw'amateka ni ibintu bikururuka nabi bikagenda bikajya mu mateka ya kera, ngo ku bwa Burahamu wo muri Bibiliya nyine bakavuga ngo abanyapalestine ngo bakomoka ku mwana wa Burahamu, ariko yabyaranye n'umuyaya, ntago yamubyaye ku mugore w'isezerano, ngo yamubyaranye n'umuyaya. Uwo muyaya witwaga Hagari, ngo niwe Aburahamu yabyaranye nawe abakomokaho
buriya bwoko bw'abanyapalestina nyine ari bwo bw'abasilamu. Wasoma Bibiliya ibyo mwabibona mu gitabo cy'Itangiriro niho biri, ntago ari byo nshaka kwinjiramo. Nababwiye yuko ubifiteho amateka n'amakuru ahagije azaduhamagare, turashiraho nimero zacu ziriho aho ngaho muri description, nimero zirimo, ushobora kuduhamagara mukatuha amakuru ahagije ku kibazo cya Israel na Palestine mu buryo bw'amateka. So uyu munsi rero icyo turiho, nyuma y'icyo gitero cy'ejo bundi ku itariki ya 7, Israel yahise itangaza ko igiye kwihorera, ndetse ko ikintu cya mbere ngo igiye gukora ari uguha isomo ibyihebe byo muri HAMAS. Israel yavuze ko byavuzwe na NETANYAHU, nyine minisitiri w'intebe wa Israel, yavuze ko ngo mu bintu iyi HAMAS ishobora kuzicuza harimo na kiriya gitero, bishingiye ku kuba ngo ishobora no kwisanga yasibwe ku ikarita y'isi. Donc Gaza ariko gace bavuga ko HAMAS ituyemo kakaba gashobora kwisanga kasibwe ku ikarita y'isi. Nibyo rero Israel iri gukora kuri ubu ngubu, ari nabyo nshaka kugira ngo twibaze, kubera yuko ibyo Israel kibitangaza, ibihugu bitandukanye n'abantu ku giti cyabo batandukanye, ibihugu bitandukanye byensire birimo bikomeye, bose byagiye bigaragaza ko ngo byifatanyije na Israel. Bake cyane by'ibisilamu zirimo za Libani, nyine za Irani, turadugo tutishoboye twa Pakistan, nibyo byahagaze ku ruhande rwa Gaza na Palestine cyangwa se ni HAMAS. Ariko ibihugu byinshi byagaragaje ko biri ku ruhande rwa Israel, ndetse harimo n'abataratinyaga kuvuga yuko Israel igomba kwirwanaho ikanihorera. Nibyo rero iri gukora. Ubu tuvugana imibare uko igaragaza ko muri Palestine abantu bari gupfa umusubizo, donc ni mu gace ka Gaza abantu benshi bari gupfa, ariko ntago byitaweho. N'imibare itangazwa ukurikije uko abantu babivuga bigaragara ko imibare itangazwa iri hejuru cyane. Bene nkumvuze ku iyi mibare, abantu biravugwa ko abantu bagera ku 1000 aribo bamaze kugwa muri iyi ntambara, akaba kandi ngo abandi bagera ku 3,418 bo ku ruhande rwa Israel. Muri Palestine aho imibare yaherukaga yavugaga ko abantu bari bamaze kugwa muri intambara ari 800, abakomeretse bakaba 4,000, mu gihe abavanywe mu byabo ni intambara bo bagize ku 137. Ubyumvisha ukuntu imibare iteye, biragaragara ko Palestine ariyo igeraniwe, kubera yuko kuba hari aba bantu bangana gutya bakomeretse, akaba hari aba bantu bangana gutya bapfuye bagera kuri 800, mu gihe muri Israel aho byatangira no hari abantu benshi bo ari abantu 1000, ukageza kuri aba bantu kandi 137 bavanywe mu byabo ni imirwano. Biragaragara ko Palestine nayo itorohewe. Ariko ikibabaje n'igitangaje, abanyapalestine nta muntu bitayeho, nta muntu uri kubavuga. Ibyo reka tubyihorere, wenda kubitaho no kubavugaho reka tubyihorere, n'ubundi barabita ibyihebe. Ariko reka mbanze mbabaza ikibazo, ubundi nkuko mubitekereza, nko mu myumvire yanyu, mutekereza ko iki gitero cy'ejo bundi nyine cyo ku itariki 7 cyapfuye ko hanuka kikubitaho ngaho, buriya koko Mossad ni ikigo cy'ubutasi cy'abanya-Israel nta makuru bari bafite ko ibiriya byihebe byo muri HAMAS koko biri gutegura kiriya gitero? Ubu twemere ko Mossad nk'ikigo tuzi bavuga gikomeye kirenze mu bijyanye n'ubutasi, baturanye na Gaza ku mupaka wabo niho Gaziri, babaye aho ngaho bakomeza gukora ubutasi, bakajya bafasha Amerika mu gutata ibyo Burusiya buri gukora, batazi yuko hakurya yabo gatoya, hakurya y'umupaka muri Gaza, ibyihebe biri gutegura igitero nka kiriya. Ibyo bintu twabyaho tukabyemera. Ubu baricaye baratuza barategereza HAMAS ibagwa hejuru, kandi bari bazi neza yuko baturanye n'umwanzi w'ibihe byose, kubera yuko HAMAS n'umwanzi wa Israel kuva kera, kuva mu mateka. Donc Israel ubundi yemejwe nka guverinoma mu mwaka wa 1947. Kuva icyo gihe rero yakwemezwa nka guverinoma, ntabwo bari abasilamu batuye hariya mu burasirazuba bwo hagati bigeze bishimira ko haje igihugu cyitwa Israel, kitari igihugu cy'abasilamu, ahubwo kikaza ari igihugu cy'abakristo gifite imyitwarire ya gikristo, akaza ndetse ari n'igihugu gifite
imyumvire imwe na leta zunze ubumwe za Amerika, kuko abasilamu bo ntago kuva kera bari bafite imyumvire nk'iya leta zunze ubumwe za Amerika. Ikindi kandi banapfa hanini bishingira kuri jenoside. Uriya muzi ko abayahudi bakorewe jenoside yakozwe n'abahitileri. Iriya jenoside niyo yatumye ubundi donc muri logique ya Hitler byari uguhanagura Israel ku ikarita. Rero yabigezeho amaze kuyihanagura ku ikarita, biratuza kugeza igihe nyine bavugiye ko bagomba gusubizwa ubutaka bwabo n'agace kabo. Ariko muri ya mateka ya kera nababwiye, ubundi Israel na mbere hose hari ahantu bahagera muri bya bindi byo muri Bibiliya bahageze mu buryo butumvikanwa, kuko n'ubundi bahageze mu buryo bw'intambara. Donc bo bahashakira gakondo bakavuga ngo ni igihugu cy'isezerano bahawe n'Imana, nabyo ndaza kubigeraho. Ariko ubwo buryo bakoresha ntago ubundi muri diplomasi nangwa n'ububanyi n'amahanga nuko ibihugu bibaho kuri ubu ngubu ntago byo bintu bisobanuka, ko bavuga ngo ni igihugu cy'isezerano ngo bahawe ngo n'Imana, kandi bari baturutse mu Misiri, niho bari barakolonirijwe. Ubwo ndi kuvuga nyine byo muri Bibiliya ivuga bakolonirijwe mu Misiri. Hanyuma bakolonirijwe mu Misiri, igihe kiza kugera ngo Mose abafashije babasha kwigobotora ingoma donc ubwo bukoloni bwa Misiri. Noneho bagenda bamara imyaka 400 mu butayu, finally bisanga bageze hariya nyuma y'intambara zikomeye bagiye barwana n'abantu bari batuye muri turiya duce, aribo bari abasilamu nyine, kuko ubundi bari abasilamu nibo bafiteho gakondo. Ubwo rero harimo ibibazo bibiri, uribaza ni bande bahafiteho gakondo bya nyabyo, ni aba basilamu cyangwa n'abanya-Israel babishingikiriza ku Mana yabo. Ariko noneho nibyo ntisengeraho kuri icyo kintu bita Imana. Ibikorwa Israel iri gukora n'ibikorwa Israel bayivugaho muri Bibiliya n'ukuntu twakabaye tuyizi ni ibintu bihabanye cyane. Ntabwo byumvikana ukuntu Israel nk'igihugu tubwirwa ko ari igihugu cy'isezerano, igihugu batubwira yuko ari cyo gihugu Imana donc ari bwo bwoko Imana yatoranije, ibintu bari gukora n'ubunyamaswa burimo biratangaje cyane kumva ko abantu biyitirira ko ari abantu b'Imana, ari ubwoko bw'Imana, aribo bantu bari kumara ikiremwa muntu, aribo bantu bari kugenda batababarira niyo nka badasiga ku ruhande. Ntago ndi gushyigikira ibyihebe byo muri HAMAS cyangwa se imiterere n'imikorere ya biriya byihebe byitwara mu buryo bwa Kisilamu. Ariko icyo ndi kuvuga, ntago Israel iri gutanga ubutabera. Ubutabera iri gutanga si ubutabera buri logical mu buryo no kubutabera butangwa ku isi, si n'ubutabera bwa Bibiliya. Ikiri gukora ni ukwihorera nyine ni ukwihimura, ni ukugaragaza yuko nayo ifite imbaraga, kandi ikaba ari imbaraga ziri satanike. Ngira ngo mwabonye ko muri titre niyo mpamvu twavuze yuko Israel niba ari urusengero, ubwo ngubwo ni Satani rwicayemo, n'abazimu barwicayemo, kubera ko ntago byumvikana ukuntu mu rusengero rw'Imana batubwira y'inyarukundo, yigira neza, yibabarira, ariho hantu yabikomoka iyo Mana, ariho hantu yabituye, hanyuma akaba ariho hantu hari kubera ibintu Israel iri gukora, akaba ariho hantu hari guturuka ibikorwa n'ibisasu bya rokete bimeze nk'ibyo Israel iri kohereza kuri Gaza. Ntago bihura pe. Wumva ko bihura, challenging comment zirafunguye, mutange ibitekerezo, ariko ntago bihura. Ntago ikintu Israel iri gukora gihuye n'icyo yakabaye ikora kurikije uko yiyita ko ari ubwoko bwatoranijwe, ndetse ikanavuga ko ari ubwoko bw'isezerano cyangwa se bw'Imana. Nta hantu bihurira. Iyo ni imyumvire nge mfite, niko kuntu ndi kubibona. Ntabwo Israel iri kwitwara nk'intangarugero mu bijyanye n'iyobokamana. Bisobanura iki rero? Bisobanura yuko isi ifite uburangare bukomeye. Uburangare bw'isi ndabufata mu buryo bubiri. Mu buryo bwa Gikristo tukwiye kongera gutekereza tukibaza ngo ese Israel yigisha iyobokamana, ivuga yuko ari yo donc umukurambere wabo uyu Aburahamu uyu navugaga, nibe bavuga yuko ari we ngo Imana yo mu ijuru yiyeretse ngo ajye kujya gucuruza ibigirwamana, iramwiyereka, noneho birangira imwana imubwiye yuko izo ngizo afite zitumva zitavuga, nyine nta kintu zimaze, ahubwo yo mu ijuru ariyo ndiho ngo ariyo ishobora kugira ikintu ikora. Rero uwo ni umukurambere wabo. Birakomeza baragenda yewe banavukamo na Yesu, uwo abakristo kuri ubu ngubu nyine iyo tuvuze abakristo, Yesu niwe Kristo, uwo nguwo twizera, n'ubundi nawe akomoka hariya. Uretse ko
kuri wewe nabo ubwabo bose ntibamwizera. Buriya abenshi mu banya Israel b'uyu munsi ntago majority yabo ari abakristo, ahubwo majority yabo nabo mu idini ryo bita ngo ni Judaism, niryo bitaho cyane. Donc ubwo ni idini rya Yuda, ry'Ikiyuda, n'ubundi ni bya bindi nk'ibyo mu isezerano rya kera ryo muri Bibiliya. Ariko still urumva ko ibijyanye n'iyobokamana yo mu ijuru ni hari ahantu bikomoka. Rero niba ari hari ahantu bikomoka, ariko bakaba bari kwitwara ukuntu bari kwitwara, iyi si dutuyeho ifite ikibazo cyitwa ubuyobe cyangwa se gusinzira gukomeye. Turi kujya ahantu, kuko murabizi ko hari abantu bajyayo ngo bagiye mu ngendo ntagatifu, ngo bagiye kureba ahantu Yesu yabaga, ahantu Yesu yavukiye, ahantu hari gukinirwa politiki imeze kuriya, ahantu hari kurwanirwa intambara zimeze kuriya, ahantu hari kuva ubugome bumeze kuriya. Niba ari Imana ikomoka, abatuye isi mureke twongere dutekereze kabiri turebe koko niba, kuko hari abantu bari kubivuga mu buryo bwa nyabwo bati abanya-Israel bo bizeye Mossad yabo, bakongera bakizera Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi bakongera bakizera OTAN, bizeye ibisasu byabo n'ububiko bwabo nyine bw'intwaro. Hanyuma twebwe abatuye isi, abanyarwanda, abasigaye nyine abakristo, tukizera Imana ya Israel. Bo ntago mu byo bizeye ntago irimo, nubwo bari kurwana, mu buryo bari kurwana nta hantu bari kuvuga ngo Mana yo mu ijuru uraturwanirira. Oya, bari kujya kurwana batwaye intwaro zabo zifatika zigaragara, nizo bari kwitabaza bakajya ku rugamba kurwanya Mossad, kujya kurwanya HAMAS. Rero mureke kuri iyo ngingo yijyanye n'iyobokamana twongeye duhumuke, tumenye koko ese Imana irakora mu buryo abanya-Israel na Bibiliya yabo n'abanditsi babitubwira kuri akuntu bitondetse niko bikore. Uretse ko harimo abantu bari bubimbwire byensire, ndabizi nabwo hari abantu bagiye kumbwira batari ko ibyo bintu uri kuvuga uyobewe yuko no muri Bibiliya Imana yagendaga igabiza ubwoko bwayo ari amahanga bakayatsinda nyine as it is written in the Bible. Ariko nabwo ndacyabidutaho nabwo Imana se yagabiza abantu abandi kandi ari y'urukundo. None se ni iki cyatuma bamwe banga abandi kabakunda? Icyo nshaka ni kimwe, nuko twongera tukabya kuri logique ya iyobokamana tukajya no kuri logique y'isi. Isi yirirwa yamamaza, ubwo niho hano wa kabiri nyine turi gusinzirira ngiye kujya. Isi idutuyemo yirirwa yamamaza ubumuntu, iby'uburenganzira bwa muntu, kwita ku kiremwa muntu, kudahohotera abantu. Donc ibyo nibyo isi yirirwa ishishikariza abayituye ko bakwiye kubahiriza. None iyi si yirirwa yamamaza ibyo ngibyo, uyu munsi ibyo biva mu bundi muri ya miryango yita ku burenganzira bwa muntu, Human Rights Watch, hanyuma za Amnesty International. Iyo miryango niyo yirirwa muri ibyo ngibyo ivuga ko ibihugu bimwe na bimwe bikwiye kwigishwa uko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa n'uko bukwiye kwitabwaho. Ntabwo ndi kwinsista ko hatari ibihugu nyine bitabwitaho, ariko reka ngere ku cyo ndi kuvuga. Muri uko kwamamaza ibyo bintu isi ibirimo, uyu munsi ni nayo iri kubwira Israel courage muri kubyumva nyine, iri kwitera imbaraga iti kora kabisa, tsitsinyura ibyo byihebe. Kandi Israel ntago iri kwica ibyihebe gusa, nabikubabwiye amafoto n'amashusho by'ibikorwa bya Israel muri Gaza by'imwe minsi. Ntago kubw'amahirwe make ntago YouTube yemera yuko ibintu nka biriya twabishyiraho, kubishyiraho yica no bayishyira hasi. Ariko n'amafoto n'amashusho bigaragaza ubugome bukomeye, bigaragaza agahinda gakomeye abantu, kandi barimo n'abasivile benshi bari guhurana ko hariya muri Gaza, kandi biri gukorwa na Israel. Kwihorera nibyo, ariko twabanza tukibaza ngo ese Israel iri kwihorera kuri HAMAS cyangwa iri kwihorera ku baturage b'abasivile b'abanyapalestine? None se aba bantu bamamaza iby'uburenganzira bwa muntu, aba bantu bavuga ko ikiremwa muntu kigomba kurindwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, uyu munsi ko bari kubwira Israel ngo nikomereza courage, ikaza ivuyeyo ikaza yigamba ngo twashenye inzizi nizi, ngo twahiritse ibirindira ibi nibi, bakaya pressure Israel aba bantu iri kwica ntago ari ibiremwa muntu.
abafite amakuru mubimbwire muri comment, mumbwire icyo mutekereza kuri iki kintu cyo kuba Israel iri gushyigikirwa kandi nayo bigaragara yuko iri kurenga imirongo bijyanye n'icyo isi yamamaza cyitwa uburenganzira bwa muntu. Kuba Israel iri kurenga ibyo nge nita imirongo yo kurengera uburenganzira bwa muntu, abantu bagakomeza bagashyigikira bati komerezaho ngo we stand for Israel, ngo bari kumwe nayo nyine mu bikorwa irimo. Nuko abantu b'abasilamu batava amaraso. Abafite amakuru mumbwire, abanya Palestine, abantu batuye muri Gaza b'abasivile batari banazi ko Hamas iri gutegura biriya bintu, uyu munsi ko turi kubacira iteka ngo Israel nikomereza ibatsinsinyure ngo ikitwa Gaza ntikizongere no kumvikana, bari abantu b'abasivile bari kuzira iki? Ababyumva, abafite amakuru ya nyayo, mutubwire icyo mutekereza gikwiye kuba gihedinze ibindi muri iyi ngingo. Kuri iyi ngingo dukomeze koko dushyigikira Israel yice itababarire kuba itababarira kaya mvugo, twongere turebe niba koko ikwiye kuba ikubita Hamas, turebe niba koko Palestine ari ikwiriye gukubitwa yose. Ese harakubitwa guverinoma ya Palestine? Ese harakubitwa ibyihebe bya Hamas? Ese harakubitwa byose cyitwa umusilamu? Kuko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zageze ku rwego zirimo no kwiyama ibihugu bishaka gutabara Palestine. Donc ziri kwiyama Irani, ziri kwiyama Syria, ibihugu byose birimo abasilamu, kubera yuko bifite byose akayoyoho ko kumva yuko umusilamu atakabaye yicwa nk'imbeba, biri gushaka gutabara Palestine, ariko bifite ubwoba bw'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabihaye warning ko ikosa byakora ari ukujya gutabara bari abantu b'abasilamu bo muri Palestine. None Israel, igihugu cy'Imana, igihugu cy'isezerano, igihugu dushakiramo Imana, dushakiramo ijuru, ibikorwa kiri gukora turabyita iki? Tubyite ko ari ibikorwa byemewe? Tubyite ko yarenze imirongo? Ese murabona ko nta gusinzira kuriho? Ndashaka ko mumfasha kumva neza ingingo, ahari wenda ubwo hari abandi bantu bafite ukundi kuntu babyumva, ni karibu muze mutanga ibitekerezo. Ikiganiro kiriho kandi kiragumaho, mumbwire koko niba namwe mushyigikiye yuko Israel ikomeza gukora ibi bintu. Hari akantu nari nababwiye yuko nge ntizera ko koko Mossad yaba yarahumwe, yaba itaramenye ko Hamas iri gutegura kiriya gitero. Reka mbabwire ngewe ukuntu bitekereza. Maze kwitegereza ukuntu biriya bintu byagenze na reaction Israel yagize na reaction isi yose yayisigira, ndatekereza ko kiriya gikorwa cya Hamas habayeho gushukwa. Mutigute, ndatekereza ko Israel binyuze muri Mossad yabo bashobora kuba barinjiriye abantu bo muri Hamas, kubera ko baraturanye Gaza na Israel bihana imipaka, bakinjirira abantu bo muri Hamas rwihishwa nyine mu buryo bw'ubutasi, bakageramo, noneho bamara kugeramo bakaboshya. Donc Mossad koshya, niko ndiko bitekereza. Mossad igombe kuba yaragiyeyo ikoshya Hamas, iti barasinziriye, nta kintu bafite, nta kintu bariho, ntago babizi mugabe igitero. Ariko mu byukuri Israel ikaba yari ibizi, igakora nk'icyo nakwita igitambo, ikemera gutamba bari abaturage bayo ba Hamas yishe. Kuko impamvu ibyo ndi kubishinga hagati nuko Hamas ibyo yabwiye Israel, yarayibwiye iti anytime urahirika inzu turahita twica umuturage, ariko ntago byahagaritse Israel. Kandi Hamas mu bintu yatahanye cyagiye ku isabato, yatahanye iminyago myinshi. Donc hari abaturage benshi yafashe bunyago, yafashe nka hostage nyine b'intambara, irabatwara. Israel irabizi ko hari abantu bayo Hamas ifite, kandi Hamas yarabwiye iti twebwe turi ibyihebe, anytime uragira inzu uhirika iri hano muri Gaza, umwe mu bantu bawe turamwica, ntago twita ngo n'umusivile cyangwa n'iki arapfa. Israel irakomeje rero iri kuzihirika, ubwo bivuze ngo n'abaturage bari gupfa. Niho rero mpera mvuga ngo hagombe kuba harabayeho ako kantu, Mossad ikagenda ikinjira muri Hamas ikayibeshya iti nta kintu gihari, nta kintu bariho,
bahuze bibereye mu by'Uburusiya, mu byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya bariho na Israel n'ibiri, kuko Israel n'undi ubusanzwe bwayo ni igihugu gifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubutasi cyane. Bati niho bibereye. Noneho Hamas nk'ibyihebe bakabyumva vuba, nuko ndi kubitekereza. Amara kubyumva vuba bakavuga bati koko reka tujye gukora akantu, kuko byo ni ibyihebe. Ariko Hamas nongera gushimangira ko ntago abantu bose batuye muri Palestina ari aba Hamas, bose ntago ari ibyihebe. Hari abantu b'abasaza baraho, hari abantu b'abana baraho, na ideology ya Hamas bamwe batanayizi batanayishyigikiye bariyo. Bose ntago rero bagomba gufatirwa mu gatebo kamwe. Rero ibyihebe byanya byo nyine byo muri Hamas nibyo ndi kuvuga. Iyi Israel binyuze muri Mossad igombe kuba yarinjiriye, imaze kubakubita ko gapango Mossad igakubise ibyihebe byo muri Gaza bya Hamas, birahubuka biraza. Bimaze kuza bigwa mu gatego nyine kuko kari katezwe. Israel rero mutibo iyo yapangaga iki, yapanga gukora kirikoze. Yari imaze kubona ko Gaza iri kuzamuka, iri gutera imbere, hari haciye iminsi nta bikorwa by'intambara zikaze bibaye. Imaze kubona rero iryo zamuka rya Gaza no kutamenya icyo Hamas ihugiyemo, yagombaga kugira gute kujya gusenya ibirindiro nyine nkuko yabikoze, nkuko yabivuze. Ubu rero iri gusenya ibirindiro, ihirika n'ama etage yo muri Gaza kugira ngo Gaza nyine yongere isibangane. Iyo niyo ntego yabo, kuko Israel ibyo kuyita igihugu cy'isezerano nge ntago ariko mbifata. Reka ndabona ari igihugu kiri ahubwo gishaka nacyo kwiyagurira imbibi, kigamije kugira ngo kimenyekane ku ruhando rw'amahanga nk'igihugu gikomeye gifite ijambo. Ibyo kuvuga ngo ni igihugu cy'isezerano, ngo ni igihugu cyatoranijwe, byo ntago ariko mbyemera. Ibyo rero ibyo nibyo ndi gutekereza kuri kariya gatendo kabaye, kuri biriya byihebe bigombe kuba byarashutswe. Hanyuma ikindi, isi, abatuye isi, ibihugu bituye mu isi, mwebwe byimiza, mwebwe abantu basanzwe mureke kugendera mu kigare, kumva yuko twastandinga Israel byibuze kwanza ntago ari byibuze. Ibyo bintu tubireke, ahubwo wenda tuvuge yuko twifatanije n'ikiremwa muntu. Ikiremwa muntu cyekeye ko kwangiriza, cyekeye kuvutswa ubuzima ku mpamvu zidasobanutse, kuko umuntu uri aho ngaho wihingiraga udushyimbo twiwe n'utujumba twiwe akiryamira, uyu munsi ari kwirukanka imisozi yayimaze ngo Israel iri kurwana na Hamas, kandi ntazi ngo Hamas ni iki, ntazi ngo Israel barapfa iki. Ibyo byose ntabyo azi, we yari umuturage uri aho ngaho. Na ziriya nzu, zimwe muri ziriya nzu zaba izahirimye muri Israel, yaba n'iziri guhirima muri Palestine, muri Gaza, zose ba nyirazo bagombe, harimo na ba rwiyemezamirimo. Yari yarakafashe nk'agakorwa remezo kiwe, ageze baravuga ati aha niho abana banjye bazabonera amakiriro. None ziri guhirima nk'uko muri kubibona mu mafoto. Ziriya nzu ziri guhirima, buriya buryo ibintu biri kugenda byose, koko buriya ni ibikorwa bya Hamas biri kwangizwa. Abantu muhagaze ku ruhande koko rwa Israel ikomeze yangize biriya bikorwa remezo ni ibya Hamas. Mureke duhumuke. Nicyo nshaka kuvuga kuri ino ngingo. Kansoze rero ikiganiro gusa ku yandi makuru mbihere n'andi makuru atandukanye yaramukiye hano mu Rwanda. Babwire yuko umunyamakuru mugenzi wacu ni Imanirakiza Theogene, ni umuyobozi akaba na nyiri ikinyamakuru cya ukwezi.com ndetse na YouTube channel ya Ukwezi TV, yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Bikaba biri kuvugwa ko akurikiranyweho ngo kwakira ruswa. Inkuru yatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye byano mu Rwanda, iyo ngiye gusoma reka tuyisome ku gihe.com, cyanditse ko Imanirakiza Theogene yatawe muri yombi. Kikavuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamakuru Imanirakiza Theogene washinze ikinyamakuru Ukwezi, kinafite umuyoboro wa YouTube witwa Ukwezi TV, akaba akurikiranyweho icyaha cyo kwakira ruswa. RIB yatangaje ko Imanirakiza yafunzwe nyuma yo gufatirwa mu cyuho yakira ruswa y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo adatangaza inkuru. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri akaba atashatse gusobanura byimbitse uburyo Imanirakiza yafashwemo, ariko akaba yavuze yuko yafatiwe mu karere ka Kicukiro ubwo yakiraga ayo mafaranga. Yavuze ko
uru rwego rutazigera rwihanganira umuntu wese wakira ruswa. Ati RIB iributsa abaturarwanda bose ko itazihanganira umuntu uwo ari we wese uzafatirwa mu cyaha cyo gusaba cyangwa kwakira indonke yizeza umuntu ko hari ibyo amukemurira, ikanibutsa abantu ko gutanga ruswa ari icyaha gihanwa n'amategeko. Manirakiza Theogene kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura. Ndumva ari ibyo. Hanyuma ku yandi makuru arutse hino hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hoho update zihari bagenzi banjye baraza kuziba mu bindi biganiro biza gukurikiraho hagati y'intambara iri hagati ya M23 ndetse na FARDC Wazalendo. FARDC muri iyi minsi iri kwitwa FARDC Wazalendo kubera yuko urubyiruko rwa Wazalendo rwayiyometseho ndetse bakomeje gufatanya akazi ko kurwanya izi nyeshyamba zo muri M23. Kugeza ubu rero icyaraye kiriho nuko ku munsi w'ejo imirwano yari imeze nabi mu gace ka Bwiza, ndetse bikaba byaravugwaga ko izi nyeshyamba zo muri Wazalendo zari zifite gahunda yo kwambura M23 aka gace ka Bwiza kugira ngo ziba arizo zigakontorora, ariko amakuru yarayeho nuko byari byazinaniye. Urera amakuru yaramutse bagenzi banjye baraza kuyabasesengurira bababwire uko byifashe, niba M23 yakomeje kurwana kuri aka gace ikaba yakomeje kukagenzura, cyangwa se niba iyi Wazalendo na FARDC babashije kuyikuramo. Ubwo byose turaza kubimenya mu makuru agiye gukurikiraho uyu munsi. Mbashimire rero mwese twabanye mu iki kiganiro, ariko mbibutse ko gukora subscribe bari ingenzi cyane, kubera yuko iyo wakoze subscribe bidufasha nawe ariko bikagufasha. Twebwe icyo bidufasha nuko bituma tumenya ko abantu dukorana bahari, ndetse bikanatwongerera algorithm, bigatuma nyine channel ikomeza gutera imbere. Hanyuma namwe icyo bibafasha bituma iyo mwakunze ibiganiro tubagezaho n'andi makuru nyine atandukanye tuba tubagezaho, icyo gihe iyo tugize ikintu dushyiraho icyo ari cyo cyose gihita kikugeraho, kubera yuko iyo ukoze subscribe ukana no kunzogera kikugeraho rero mu buryo bw'ubutumwa bugufi cyangwa se notification ishobora kuza muri telefone yawe cyangwa se muri mudasobwa yawe. Ndabifuriza rero gukomeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Na Niyonsenga Shadrack, Imana ibarinde.